Hello, a very good evening. Welcome to Manunguna the Mampurung Putara Mukchage. My day, Kuki, Maraktan Machi, Ongi crisis, Sida, Akwegi, Tongan conflict, me uncle like Manipurgi, Oiriba, Kwegi, government key over issues, Manunga, political fight, Amka, Tongan political party, Manunda, Aduna, Sigi Matunda, Manipurgi, Charang, Mamayam, Maraksida, Manipurgi, Akweg labor, Irang solution, the Bugi, Acho Maramana, Akwegi, Manipurgi, President Laki, Acho Maram Kusu NK, Aduna, Manipur President Lakre, Sigi Matunda, Chahi, almost Akweg Chahim of Haram Life, the President rule Chathar Matunda, Manipurgi, Anova, Lengak Amakak, Manipurgi, Anova, Saktam Amakak, Manipurgi. Anova Chief Minister Sindana Siri Waikem Channel February Tarik Mari the Manipurgi Chief Minister Oina Wasak Law than Manipurgi in charge in Liveni has said Manipurgi leader Moina Adu Luri with Manipurgi Anova Chief Minister Silabamatung the Manipurgi Iran say Karamaki Fagani Habagi Ajowa Prajamem Tazavala Mani Adu Manipurgi Chief Minister Anova Matunda Amukahana Same Kutha Sigi February Tarik Mariki Matunga Tarik Nipan the Manipurgi Litanda Naga-Kuki Acho Iran Tolak Badagi Mahatarba Mafam Sida Akoi Mishimina Mifami Pun Tongan Ba Yum Gay Maditongan offices Mayamka Majakunising Bakangup Animaki Oibagi Marakta Achoba Italia Tono from Lay Aduna Sigi Makata will come Handaki Kamjong the Tokiba attack Torqui from Sigi Matunga Tronglao with the Tokpa Adugangarang Nahangi Yamna Igui Tokiba Togdog ambush with a Mio Ahum Siba Mio Mari Hennas Swapui from Legre Aduna Swai Shida Equina Yamna Kai and the Kaliba Amadi Kai and Swai the focus story Madam say Manipurgi Kanglup Ani Irang lady Marakta Atopa Kanglup Amagamu Iran, Anoba Tolok Pasimasi, a long standing issues, Naga-Kuki labor, Anova Nataba Hanigi, Shugi Mahata, Natragan, Tongan, but total political conflict or of Moibra. Adu Manipurgi labor, Iran Sisu, Manipur, Lengang, Loshamangam, the Manipur, Tongan, security forces, Mamko deployed Torga labor security, Mam, Sinazo, Iran Solution de Aduna, Singi Sharuk Sing the Hazik Santi, or Rectabasi, Masi, Achoba, Masi Makataba, Another crisis among Masi Hena Aruba crisis, Matolpayabagi, Adugi, Oitopayaba, any regions labor and Tragana, Hazik labor Kanglupani, Manax, the Yasanapuraga, Iran solution, Gadolibra, Lushandaba Targa, Masi Iran Simakatana, Escalate of Targade, Manipurgi Hazik, Oidori Film Masi responsible Masi Dietazikanana, Lawini have Wangsini, Aduna. Hazik Iran Tolpama from the innocent peoples, Mamka, so open the word innocent peoples, Mamka, victim Oiva, Adu, Yamna Angamato, Madi, Quigi, power labor meeting, the Yamna Quigi, safety over Zagada, Aduma lady, Adu, Hazik labor, Iran Cinemaram, Wega, Maitegi, Hazik, Iran, Nagago, Iran Amadi, Hazik labor, Cookie go, Iran Sida, Sueva, Madi, Wahali, some civilians, lemon peoples, Awagi, Praza sings name, the Kai and Azi Awana, Nangimase, Aduna, Hazik. Manipur government ki maike de gidi PC most of the time masi akoi social media amadi laiba akoi news briefing to motam da santi de already lakhare to budu on the ground reality ngasi bu santi fangdana Manipur da hajik se kanglup naina mathang expand torpa hajik laiba kanglup ahum khana baji adopa kanglup kanaga muk masi makha ta irang lakhara ge have se hajik paw ye na masi kari gum amata prediction to bongam de ador matam chana irang lakshan ba matam chana Manipur gi government ma gi tawhum thok mathau taw se Lebak Mayam the Masi Yamna Ahen among the Uraktabu from Zine, Moigi normal, but duties the Wom Tokpa, Iran Tolbomadam, the Mafum Sava Zaga, Amadi Lady, Iran Topum, the security deployment of Hanamang the Iran talk to Masi preventive way, Masi section Torong, Lokat from late, Aduna, Nasi Maroina, Nasi topic, Naga-Kuki flashpoint is bigger crisis coming. Aduna. I welcome Masigi Manu Hutnada, Oza Asankasar, social activist. Oza Asankasar, a very good evening. Welcome to Manu Hutna. And joining us to Oza Ningto Kongzum, Saitiyajit, Chip Bureau, UNI. And last but not least, he will be joining very shortly, Oza Michael Lamjathang, Thado leader ni. So I welcome all the guests on Manu Hutna. Naga-Kuki flashpoint is bigger crisis coming. I randomly Oza Asankasar Adum Lakserge. Aduna Asankasar Maruina Handak Toiba, Iran say Manipur a chow escalation, Hana expector the Nagamadi Kuki, Maratasum, Iran Tokani, expector the Maite Madi
Kuki Gimak, Acho Irang Loishandaba, Hazik Mishimina, Chingamadi Tam Gisharu, the Changmaya, the name Marakida, Hana Brotherhood Nana Leminamba, Kuki, Nagagi Maraktaba, Hazik Irang, Chow Toga, Hazik Kiwina, Achoba, quite tension ladies, Nagagi Music Park, Ragazik, Kangana lady, when you say, Hari Musing say, Hingi Brasivra, will give from to Chapchava country, Tarik Taram, the Rigi Fagi, almost 4 or 5 days to the lay, and Siba Masiki Langlangjin, as well as Manipur government, give my get a me pub, me pun, the wheel of from late, Anakbam from Zingzida, Assam Rifles came, Yam the Chow and another lady, when they do Mahoy intelligence, some of the security, total lapses, Sigi, Madamana, Haziko Pabungam, the way from late. Other Madam Hazik Naga-Kuki, Iran Sida, the escalator, Posem Masigi, confront or Sigi Ladybug situation that I have there. But she combined people the Nagamadi Hazik Ladybug Cookie, Iran Sea, South Turkpa, Masi power deliberately have that powerful forces, my uncle key, Masi influence, I haven't seen birds, so I was there. I'm the Quicharan, Karamazule, I don't know, Chingi Saruks in the Hazik land or Pusimasi politically. Masi involved tawagi adugi film oirak prana tragana kanglup aniji mrakta yanada ba nungsinada ba hanagi oiba masi long standing issues mayam ji puthoraga makha tarpugi wafam oibra kamai kari wafam tamini men topic to karino topic to amta hana hayon once again Naga-Kuki flashpoint is bigger crisis coming ki ladiva situation je koi kari Haigadabano, Hypom Kangdre, Hypocomdre, Habadi, Hypom di Yam labor, Hiding I show Yam labor, complain show, Tobayabo Mayam lay. Adobo Hypom Kang de Hybar Tadi, Aquina Hiner, Hirasu, Ganaroid of Potamaka, wearable. Kariki Ganaroid of Bra Hiraga, Majixi Manipur, government later book a Chamanare problems. Government later book a Chamanara Banana, Majixi Aquina Hirasu Ganaroid of Hirasu Gana the vibe tare. Aduna Asaki later book a Chamana Banana, Aquina Achumbado, Nanaru, Hirasu, Hatta Moide, Yena Bokumna, Moigi and Tibokumna, Low Kibanena Hojik, Aquisida. Kanana Wayan Gadabano, Kanana authority no, Kanada Haigadabano, Kanada Hairagatogabano, Hibase, Akogi, Yumapu later than Machana Macha Toning Batum Chat Toba, Chatpa, Mama Toning Chatpa, Amanda Machaning Chatpa, Yumama the Mapu later Bokumna, Adogi, Mama later Bokumna, Mong Amata, Aquasi lay within the Hoji, Aquina Kari Haigadabano Hibane, Adogi, Port Sale layaba, Aduna Aquinas. Sida di haiba punan na parfabo di phata halasu ngasai thabak tawthogdaba mi duna khangdaba saraga leithokhreba tadaba saraga leithokhreba ado chumde na takpi tambiraga haira kanda amu saurakhreba poche yam lureba na question budi nainari ba topic budi am phajaba madu mayam do a to z to puthop kanda madu kanana yl big dab no haiba question se lakhreba kanana yl ga dab no Hojik Maramdo Haige, Hiragasho, Pataba Tobamido, Pataba Tore have a Kange, the Pataba Tobami, terrorist later have Kange, the terrorist to Kanana part of Noble. The part of Amina di Tabakto, Pantokta Rabanena, Hirasu Kana Darabaitare, Nungi, Matakta Ishing Habaga, Chamanareba, Aduna, Manipur, Government Ama Akanba Mahana, Lehalaga Matau, Tabakto, Parprajagi Apambado. Fazana Matau, Nintina Tahunba, Adu Targa Libra, Hina Lowe. Maram de Hojik Aduda, Samnaraga point to Lakja Gava. Hojik Kana Iran say Shakalak Pomong the Linare, Shakal Lakre, Shakat Pasu Shakat Patabani, Maram de me a whom embus Toraga like Hidre Hire. Mari Mokong Fazana Kangring Eda. Kanana and boost of no Karamba party no have a Hana identify to the Potubu Madu Todringeda Nagagi Mitarani Pan Pajale Pajalaga Hojek no piecing Tadoraga no Pataru Hoji Pau Tadoctory no Mik Marie Maga Changsale Adoga Mani no Mik Maga Changsalaba Pauboda Government Karimata Madu action Lokataba Lobhopangam Dava Hibado. Why me do
시람바 야 시람다바 야 아두나 또빠 잡 토픽네 하고 but 마두 파버 미두디 파버 미두다 아무 government 파버두디 government 기 터벅네 하고 아두 거리기 노바 ngasi 파보다 kidnap person kidnap toba mi aduda terrorist ki mong chathariba mi duda ngasi government na numik manga ni paboda phabang amdadana release tobio habagi request government na unlawful organization amada underground amada militant ki group amada kaino surrender tawraga natraga akhoi ki kare aisira kiraga moina mathakta leiba mongda request tawraga appeal tawraga dum leire ba ko appeal tawraga dum lei thokre ba sigi problem se appeal tawraga dum lei thokre mayam na so appeal tawre aduga hojiki adu ama aduga nahan kaptu ambush tawkhre haiba matamda ambush tawba mi du so pung amani gi numi adugi manungda phaba yaba 티톡보 야보 포도 따오더래요. 티톡더래요. 아수마이나 좀 따올래라디 호적기 머니푸르다 따오닝바 미싱나 따오보 야보기 아나오버 सरकार 아나오버 랭아 아나오버 룰 아마 락보 kumno 우래요. 그래. 거. 아도나 호적 아코이나 락전닝버디 호적 나나 하이버도디 얌 주미 항버도수 얌 주미 토픽수 얌 파제요. 따오도부 마사이 민 따라니판 오픈 람비다 lamhanga telephone laitaba mafamda kilometer chama mafamda chaukhattaba mafamada terrorist na laraga punkhre phagre hairadi maduna atopa wari amane haba adubu yamna main road tegi kilometer tara taret kilometer nipan mapan lai duda openly civil da mi gari laraga gari yauna phagre hairi se gari mari ne haba gari yauna phabu da Manipur gi adop chaukalaba matam sida sarga lenga government amal leiraga madu phagiba mi sing phaba mi adu ngasi phobada mi amu phobada madu phaba ngamde thithopa ngamde hairadi hoje akhoina wari sadab du kari no habni hoje akhoina naina da base kari no habni da landum taayaba ata hoje ki mi hadnaba magi angamba tawnaba lan amaga tawnaba adugi potu thohan khreba government adu lahan khreba maramdi rules of law leitre law and order lehan bo mo da tahan khre government leitaba authority le chala leitaba gi mong da tahan khre do mapu leitaba tarade khanaba tabane natra wayan people leirade authority da mi se loina makta no one is above the law haibagi tamakta law gi makhak ta akhoi se loina hinglaga jati khuti maksi madugi akhoi gi ngasai gi channa bi ama lengak ama laibadegi mayam se madugi through da akhoi se peaceful coexistence maintain tawraga lakpa khakta ne haba ado madu wayan ningai mi leite yangsan ningai mi leite phataba tawraso tum yengdana laiba mi halaso tum yengdana lairaba mi pharaso tum yeng laira karimata single ama phona tawthopang ngamdaba tarade hoje kari lairi gi habani da aduna khumbam se leitre haba khumbam leitre ai ngon da hairo hairadi ado government amana magi mathau tawraga at least something tawthopa tarade madu akhoina nainaba khumpham yam layaba ado ambush tawkhre haire ambush tawba mi da combing operation changaga normal single shoot ama tawna adu su leite ayukta kapani whole day do operation changlamba tarade phaba humba thoradi thithokani na adu amane madu tonganba amane ashonda civil mitara nipan gari mari yauna phagre haibasi phobada hostage thamkhre haibo phobada ngasi numi mangani da karimata government na tothopang amdaba haibado hojik asiki akhoi Manipur state da government se leitarabane na phattaba militant singna natraga terrorist singna khulai paiba angama thau singna lebak se control tawraga rule tawraga leirabane na hojik ti akhoina kari haigadaba no haifam khangdre ba ko kari wangangadaba no ina ai first point admain thamge Azang point su yam appreciate tawjari ai makata ba ko kham danglang chogi ge aduna hojik lairiba naga amadi kuki gi marakta laiba hojik tension escalation je masi gi je akhoi gi one of the akhoi gi highest point lairaba adum ba yauraba irang se hanjan bada khara wa ga ba
ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯃꯤ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯥꯔꯔꯣꯏ ꯂꯨꯁꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯊꯧꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯥꯒꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯪꯗꯦ unlawful activist ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯀꯥꯍꯟꯕ ꯇꯨꯍꯟꯕ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯐꯥ ꯄꯨꯟꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯔꯕꯅꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯟꯗꯨ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯞꯁꯅꯨ ꯍꯥꯠꯁꯅꯨ ꯐꯨꯁꯅꯨ ꯐꯥꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯁꯅꯨ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯟꯗꯦꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞꯇ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁꯇ ꯖꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯕꯅꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯥꯞꯁꯟꯗꯅ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯅꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯅꯥꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯔꯤꯚꯦꯟꯁ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤ 18ꯇꯨ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯥꯖꯤꯒ ꯐꯥꯖꯁꯅꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯠ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ IRB MR ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ 10,000 ꯑꯕꯚꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ 10,000 ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯗꯤ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯄꯥꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ IRB IMR VDF ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯅ 10,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ Sangat subject to correction almost now mamang the pigi report ki 45,000 mugi sang yograbne adune ado yamdabada aina haibse minimum da hairasu 10,000 is quite enough number it's quite enough comparing to area and the population natra ado 10,000 leibese the only 1,000 khakta targa ne haba hojiki area the combing operation changba se maximum se 1,000 enough ne haba Japre adugi haibne da less oina ado chahi taragi mamang da 10,000 se phara lakhrabne ba ado hojik out of 10,000 degi only 1,000 se asigi Manipur ngakningai gi tamak phataba tawba singsigi ngakningai people kaningai lebak kaningai gi milising ama se thadokse haibne ba ngarang area do wipe hojiki konsal khu ga leilong wifi haibse only just 2 kilometer ni adu ching du kaya no 1 kilometer one adudi leimkhong do kilometer mari gi ahum gi one heba adu oiradi kadai de lubul lege adu the Manipur gi state security forces ngase lising ama haider chama thajan bada loina dum loi thokani within 2 hours ta exactly adu kari gi tawde haibno haibne ta tawda bra haibne ta adu oiradi mi impose tawsunu kapsunu hapsunu phasnu haibaga jamanadro indirectly si tarabane oja sang maroi na ngarang nan agoge me siri March April gi taruk amani tarel lona bada tronglao gi thokiba thodok thajo mafam jira security deploy tawgiba leite aduna ayuk ata da nongalak pagi pung ama swaida thokpa thodok si security lapses leiba Manipur government na mathok tawdabjina maram oiraga hairiba mafam jira security jam thekna pung mapan makhai changbai wafam bok leiri aduna Manipur government gi makha da leiriba ji home department makha leiba security Manipur police mayam gi mathok je karino haibagi wahang achobudni leise ai thank you so much I welcome to Manu Wadna once again Michael Lamjathang so topic se mutang ningjang I remind you again Naga-Kuki flashpoint is bigger crisis coming Michael so Michael maroina hajiki laiba point to da mai makhata jage
Manipur ki hajik lai ba Irang sida Manipur da hajik se 288 Central Armed Police Forces deployed tawrini more than 50,000 numbers of security forces aduna singi saruk sing da pareng lepa matam da sum si security mayam lem ne hajik Manipur lai se adu akhoi ne Irang se hogalak burgi hauna sum mayam na akhoi ki Irang se Manipur ki maroin maitai mari Kuki Irang se adum ba akhoi ki yam na big conspiracy adu proxy ki design to ba dum war khok ne haiba fam sulai aduna Mamang daga tungan bu claim yam khak su lai grabane hajik lai ba Kuki militant sing si India government na makoi se akoi ge proxy army oina sinai aduna makoi ge naga gi hajik political issues e destroy taw na ba gi damakta hari ba Kuki militant sing si India government na makoi sinarga naga kangu da calculated aggression taw na ba sinai habi wafam bolai habi dare so how do you reflect in that point aduga I makha ta balak chaki Kainoneda sigi Manipur police aroina Manipur police legal framework khatangda just formalities soy karikara piningai or kaino just only for that legal formalities khatangi damak ta hai tare Manipur police exist oiba adu example nahan gi thodok du Kenogi 13 May gido ambush later hire ambush later against terrorist na micham prajada attack to greba adoi taradi leriba army ga kaino sing se combing operation chathaga dobne ba adugi muhutta kari toge hairadi combing operation gi damakta leriba counter insurgency gi damakta lebiriba Assam rifle do dead body gi du lothok ngai gi sisi nakhre pa aduga Manipur police dead body examine toga doba mafam da puhat ka doba this and that toga doba mayam sing se changbang am dana leire ba okay so ado itaradi who is responsible for the management of these forces adu question ama lae ba now sigidi yamna technical ni ado itarabasu Prajana crackdown combing operation adu ada to haira kan sida hekta to ba yada badina strategy prepare to ba mathau tai ba strategy operation group haina ahogi strategy and operation group haina amale ba combined headquarter gi kaino gi unified headquarters gi manung si sida unified headquarter manung si sida combined headquarter ama yawi adugi do khoina unified command haibado do amane ba adugi composition do da kaino gi strategy and operation group ama le ba sigi ama adunga amuka adugi makhadu da operational intelligence group OIG le ba sigi chairman se all forces police forces MR IRB ko aduga loy namak my home guard ate mayam police mayam gi head of police force DGP ne ba DGP is the in charge for this operational intelligence kaino gi group sine ba mana prepare to go do ne company su mi strength muk sum asugi angle di si angle di mai makhada lebi riba ADG IG DIG SP adu loy namak to akan sina mana menes fazana strategy से ऑपरेशन की इंटेलिजेंस ग्रुप में हमसे माना फॉर्मुलेट तौर अकान सिना मोई से कनो की था खुदिंगी दा once in a month adum unaga do bane ba moi se adu kambu na to do po ne ba in case of any yamna kari calamity type natural calamity la di ndi ma gum ba ko ba gum do na SDRF ko ba gum do na moi so anywhere any kaino thok patara di sigi kaino ki DG na luchinga ga chairman oira aga hegi operational group kambu sing se mana to go do ne ba DGP Manipur na mathau to de ba gi maram ne ba sidi very clear ne ba or mana mathau to raga unified command na operation chathau hai na ba gi command p dabra or unified command gi all in all dum oi khre ba home minister da or chief minister da decision lo ba mathau dar kar leitre ba unified command je all in all ne ba hoji ki fivam sei sida so police na adu mayam du frame strategy to ra kan sida chalai to go do ba mohut to the what is DGP doing daily business
leave letter gumba sign sanction toba te khara salary ki sanction toba khatang or karino police ni mathau tori se kadai phau to ki bra hai se in hangninge ba this is purely on the failure on the part of the DGP ne ba cdi seng na haijage ba DGP is not doing his job as a head of police force as a chairman of the operational group mana tora kan sida he has to place to the competent authority adu combined headquarter to place tora kan sida member secretary so home secretary ne CCC ne asuk chawe sida thodok thoki ba pot ne CCC sida mi suk yamba CRPF asom da gorfa rifle sida assam rifle sida CCC is minor already yagani haiba mayam sing se mana fazana chok out to drobadi combined operation chat thaki gani ba thousands of manpower lege ba yai sisina ba already kana redana so this is purely because of the Michael, lack of commitment on the part of because they are already well trained police officers IPS level director general of police ki from Bayre ne aduma khang da hai tabri aroi mapalom dagi nomination tor matung da pham jida Manipur irang lotion ba lakhi nu pane so irang lotion da damakta police deployed out the forces deployed out the makoi manungi men koi agenda behind that particular makoi maram je kari oi adu instruction lagte haiba yae ba ko adu bu instruction ni mari already he is the head OIG gi head chu oi ra hare hoi adu chume adu instruction lagte dum hai hi gani ba sidagi ne ba Manipur dagi kaino akhoi ga just like Nagaland oiro just like Mizoram oiro national party da yawba nataba leader ama putho haina mayam na hojik lauri se marin level leader putho hai ri se adu busi gi se government gi perspective gi level da ne ba what is more important is nomai pai da ba zati mayam yawe including thado adu di comment to who will take care of us haiba amaleyeba are we going to trust the government sida prajana mistrust leba se I have more mistrust in the government than I have mistrust towards the Meitei community thado amana Meitei da mistrust leiteba tangkhul da mistrust leiteba thaja da bakari amata leiteba but I fear of I have more mistrust to the government because government sina the assurance kadai phawngak pigani any unwanted things law and order to gaiba yaba or which infringes upon the rights of the citizens hai je moina phajana control to bangam dra kan sida mistrust se hena leyeba so admain to na the responsibility the onus lies on the state government hojik isu yingse ba state government na ngasi phau da numit mani su khre thado baptist church na akoi thado student thado MP atei jina akoi dead body politics to khide as per Christian rituals gi matungina phajana politicize to khide phumdok khre ba loire ba adudi state ki pressure leitre nungai khre haina leiga dobra thodok tu khodok tu da central agency da sinba yaidena because they are specialized in investigation adu su leite adu gi subsequently kari thoki gi hairadi sigi dolang da zojangte gi manak tu da ambush counter ambush ama chathi kanana to gi ba adu gi su justice pangri adu gi mathak hostage lei adu singsu ngasi phawja justice phamba ngamdri adu yingse ba what is the state government doing or at least prajada brief tawodana political level da toning drabasu at this SP level or anywhere any some PHQ ki level se sida akoina hotnari sitori haina phajana update PBO dana tominna lot na to ba ya ba gi pot na te ba public wants to get update we are hungry for news and update and we are restless kari thokadra cha thopa yagara yaroi da hai leyeba so kadai phao government na lengak sina mathau to bra hai base if you don't communicate if you don't update your citizen then kari sarkar gi leba mathau kari lebra hai ba question ama laiba so thoki ba thodo to thok patara ba su hojik at this juncture at this stalemate sida Kuki Naga conflict sida ningse ba 93 dagi 90s dagi thok khare ba adu matam du da Kuki sing na sijina was thadong aktane ba
handak si hiba su thadau ne ba adu kuki sing na moigi political ideology moigi pseudo nationalism gidamakta season na hiba ne ba season na get to somehow church leader oiram badagi ngamdre ba na hojik so muka yinghi se adu de karigumba deadline so dum matam lepna re UNC na su akhoi na thok to hro praja sing akhoi su wa kre khot number wa kre even we are the authority haning ba halo sining ba si krisno adu kon na thama hapta ma ni matung da muka wari sana ba yabra let us vent out our frustration phang phang dum hatlo haina taradi this is what the government is waiting for or what adudi hapta ma thaba matung da di kapna ba loira kan sa wana rakani adudi dum to gadra then government is very irresponsible mathau ta dre so adugi maram oiduna so in that 1 month or in that period of 1 week conflict se yam chawna lege mi yam si gani ba ai pham adum leinge di su kai da adu gumba backing adum phabani na pham khoi di sakar su kai roi da adum lege haira di ya roi ba so government needs to do something Tosu tori hojik su kana hot nari manungda but khoi khang da ni na since you are not part of the government khang da at least update to si pau to wa su to ki de ba so forces kaya leba tar ba su sijin na ba su ngamdre prajana satisfactory ama oina utte ba adugi pot do khoi gi discontentment do amaga adum to na kani ba because jo sampu da thodok that me gi thodok tu thokla kan se da ethnic tagi nongmai da pau khum pinarak pane ba arm conflict da yosi lak pase Europe ne hojik su kuki naga ki tension se arm conflict da yoki gani ba nahak ki adu gi du yogo do film da le re ba hojik se amana khoi defensive ne hai gani amana so khoi defensive hai gani the same kaino gi do third me da gi repetitive mai te ga kuki to na bo dum to ki gani ba sidai so so what is government doing government na ma thau to da ba gi ne ba ei du main tam se ge okay on the ground reality or say does it maroina when ubse 3rd May 2023 dagi horaga maitei imdi kuki irang laku matamda maitei leaders as well as kuki leaders in phamina bada yasana por amada lagi de habidare tawdo irang gi matung da chehiong matung anobo CM la matung da litan gi thokdok gi matung dagi अखोई लाइरिबो पीस कमिटी सेम मदुंग दा कुकी इनपी अमदी यूनाइटेड नागा काउंसिल का पुलगा इरांग सी लोशनदबगी दमक लीडर सिंग ना हजिक मखोई म्याम ना यानगी बसी इरांग सी मखा ताना रिटालेट तौदबा हानगी फिल्म दा हंजलकनबी दंग मखोई यानगी बे वाफम बोले अदबो यानबगी वाफम जिगी वांग बदा हजिकती इरांग से हजिक मखा ताना रिटालेट तौना रे हजिक से अदुना मणिपुर की इरांग सिदी सेंग नायरगा दे हजिक मणिपुर ना कोई प्रजा म्याम ना गवर्नमेंट दा थाजब थममसु गवर्नमेंट दा थाजब थमक्तबा अचौब ट्रस्ट डिफिसिट अमखसु लाय अदुना हजिक लाइरिबा इरांग सी political leaders in the lotion basunga maktaba aduga akoige lairiba leaders myam have that civil society gi leaders myam su lotion manga maktaba gi yam achobo conflict zone am khakta lak bujina maram oraga manipur gi hasi oibe irang maitai kuki as well as kuki amadi naga haiba sing se hojik manipur gi irang se yamna akoi deeper area da lakpa yabagi aduga any possibilities kari akoi ground reality phana yeng matung da kamaina kari wafum thamba ya Prem Kuki Hojuji Manipur face to reach a crisis or whom never. Yan Hamba the hostage crisis. So hostage crisis immediately resolved over Sima main focus ne. Masika in Hakanda, Masidala Imam say Nupi Angang innocent Natane. Muisi, Kuki, Naga, Tado, Maite, Ubiganu, human being winner. Me among Ubamatam Oile, Aduga. Every person Manipur labor in the other labor may have said rescue Tonaba. Take the cardinal Loktok Pahado, okay, mission number 1 or NC in Tamjagaba. And this subdong Laisina, Masika Yumba Tobang, Kanuma, Patavadunda, to the boys and go, Patan the Toba. Patan the Tota de Madukari Torpaya, gay Habesea, a queen minno is happy to shell young, the Kiningai wave. Kiningai way, Hedika, kind of Masiki say, Yam pick but the gay, some Choktorak, a quiggy Mu Besing Chapaya, the Bakata Kapnaba. Entire Manipur population is the Achoba crisis of Tolakani, I couldn't talk about Mueva. Ahum Subasi, Ahum Amana, Ahum problems in the immediate crisis of Matoya. I did government Urisika, you know, the Hojik say, Nahangi me cannot to echo, a Tadogi leader whom like it. Madugi Matung the Lambisi Ting, Hojik said. Hojik Manipur the Tau Pangdaba, the essential commodity Pangdaba, Mamam Toy. Immediately see Marak says the Mugi Gari Poriba Gari say 300 trucks and passenger Yomam say, Mayam say, Loina
mi se lising the stranded oil lebe machine another problem amane aduna government of Manipur na tawise masi gi ahum mak se kamana deal tawge habado akhoni yengjaninge ba masi yana ma da khoi no yengkan hostage crisis kamana deal tawge se yengse hostage crisis deal taw matam da khoi gi hijack aeroplane hijack tawni khangde adagi ship hijack tawni khangde masi special measure lebe kamana tawge da expert change ba hijacking team siga kamana negotiate tawge da ge lekhat pe mi du ka kamana hijack tawni wai sanani lekhat pe mi yaw ba hijack tawba mi ga nomai ga nama thamgi bado mentally disturb tawba ma nomai pa ba kangura militant la adu government khang mani ko masi kamai tawge da ge haba ma masi taw matam da khoni yeng doi se kari gumba government kam harak traba atar praja me atopa sources yeng kada kada hagen adu hijacking incident se yeng kan da khoni yeng kan da abduction habi ko hijacking kidnapping se yeng kan da khoni yeng doi se sources government da ge kya harak tramina social media da harak ko me se suppose hojik se home department na UN se da akhoi kan ngangnari na harak ko da UN se na hakan akhoi khang mane ba ari kuki organization man harak kan khang mane that means government gi kaim ta hakte civil society man harak ko do prajan lo ne ba aduna civil society na harak pasidi with emotion nam yaw kan ne moidi ari kuki gi na dut pokre ari gi naga gi chu dut tokre emotion nam yaw ne ba madugi man da tawdana ba akhoi no appeal tawri se government na sumba sidi अखोगी वार रूम हाइगेरा वार जोन हाइगेरा रूम ममा तोरगा मसे साना तो मतलब याम गुड सिक्योरिटी एडवाइजर याम गुड कनो थमो हाय डीजीपी से रूम सिनबे याय सिक्योरिटी एडवाइजर सिनबे याय मणिपुर गवर्नमेंट की प्रीरोगेटिव निको मसी याम तरो मतलब द माना अखोगी मसी तखाइबा कमाय तोरगे से एवरी आवर चीफ मिनिस्टर दनि खंदी होम मिनिस्टर दनि खमान अपडेट तोयना चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्टिव पी मतलब द इरांग थोक्ता इरका रूम फनेबा तखाइरा कदोनेबा DGP every hour I want to carry to inform toro every hour update to takai gadam ni haji update toro update toro padugi filter toro matung da prajada kari hai kibai yai hedo CM na magi kalik cabinet to phamin naraga si matang da cabinet che every day pham gadam ni suppose lan matam da prem akhoi cabinet che war cabinet che every day phameba sigi matang da every day nunggang che cabinet mayam ari civil society man kor cabinet pham gadam ni aduga kari kari pau pibai yagi hai se information leak कमाय हाबी यागे दो अनि सुब अदु तगदबने बा अनि मथंग द अखोय नो येंबा यारसिना अखोय की थादौगी चिना होम हात के बसे चर्च की लीडर हात के बसे मसिदा गवर्नमेंट कय हारगे बा आदि एनआई दसु सिनादे कना ना हानि नो जो खंगन दे अदु तादि ट्रोन लॉबी द हात पनि खंगदे अमा हापि म्यामसि मसि म्यामसि अमेरिका दे ला हात प्रो ना हांगदोइसे चाइना दे लागा म्यांमार दे लागा तौरो ब्रो अखोय साइड के तौबनी अदु तादि मसिदा बो खंबा ngमददि मदुगी लंगला लंजिन अमा पुथोक्तदि अखोगी मन फजना हाइदबदगी पुनाय ताइसनरे साउनरे ngang kenona organization mami panjale adu so yawdaba kanano khado phamen panjanare adu achumba ma tholoktabdagi mayam se sauningna pamaram oi aduna sugumba crisis tadi immediate operation plus immediate resolution plus immediate announcement am darkar oeba ahum se yam thuna tawdadi prajada khoisauna haleba masigi mayam se handak kisida udeba adigi mathang da khuri yankanda appeal se release to bagi appeal se government ki atholakte ba thadu haje hojik akhoi ngasi ngana thadu se family gumba civil society gumba thadu nga oeba ari akhoi hosi tari se masir government na ari district magistrate no agera ari home degi agera home minister degi agera chief minister office degi agera masi thadu masi toro masi to ba humanity ground adu to gadam ni haiba musu udeba mathang da akhoi na udaba sina na akhoi gi sigi tungse da sumana to manung se अखोगी यामना वायलेंट ओइना मिंगोदा साउनिंगदबा कइना कादे अखोइना ngasi deal tawse human life to wa panga ngangba yade soidana moi sauningba kanguduna kidnapper duna katokran tawkhdi khoini ngang sauningbadagi aduru government madu chingnaba leramganeba adoi tadi government thingdoise social media da aruga rally gumba se यामना कनो कम्युनिटी अमा चेरगा लाइफ थ्रेटन तौदन मोय कंदनबा ngangan वसे तौगदमनेबा मसि तौतेबा ओके अदरी ओदा सेटेजिट मरोइना जे गुड गवर्नेंस अमा ओइबगी अदुगी ममी अमता उरक्तरे हजिकसे मणिपुर की ओइरिबा जिक पालिबा लेंगाक सिदा मणिपुर की लेंगाक ना तौबम थोको मथौ सिंग जे पतन तौरक्तरे अदु बिदादि हजिक लेबा लेंगाक से कमाइ डिफाइन तौविनी हजिकसे अदगी आई अदु हौदिगा सेटेस तै पंजरमगे बको हजिकी ऑपरेशन के तौमेम दो मधु तौ मतम गवर्नमेंट हाइरमगदबनेबा हाइ नोइ दिल्ली चपे यारोय थिंगदबनेबा हाइदि टेंशन लेबनिना हाइदि इंस्टिगेट तौदनबा मधु की अपील अमा तौफम थोइ हाबदुम आई हजि थमजरम कान हजि लाक्टेसना गवर्नमेंट की हजि की मागी एक्टिविटीज के मैम से मसिमदि खलुयेबा हाइबदा केनो कान मासे क्राइसिस नेबा वार मनुंग नेबा वार मनुंग द लान कापी बे मी द हजि की टाइमिंग से क्रिटिसाइज तौबदो मधुरी तसिना नुंगाइति केनो कान
issue เช่นรวยดีแบบ Okay. issue รวยกันได้ตัวบุตรใหญ่มาเขาจะวารุมเนี่ยพัมมีเนี่ยแกโดนเอาคนเนี่ยดิลตัวจะทำมวยเนี่ยแบบทวายเนี่ยแบบนุปีอ่างบุตรลักกี้รีลิสต์ตัวเองกว่าอดูนุป้าใครที่กุกกี้ชิยาวีนักการชิยาวีเลี้ยงไม่คุยจีน่าแมมดูมวยแมมดูมาคุยกันไลฟ์ตัวเลยแบบนี้นะมวยเนี่ยดิลตัวดีแบบนี้นะเจ๊ชลุดาบะอดูก็ operation ที่ช่วยไปเสียคุยขนาดนั้นดิลตัวเกี่ยขนาดนั้นว่าฉันเนี่ยก็จะ confusion ได้เลยใครรู้ฮักกันเนี่ยคุย social organization นั้นหาเรื่องมาทำได้เขาจีกัมพูชีว่าฉันเนี่ยจะอดูเนี่ยฉันเนี่ยอันนี้อันนั้นหายไปสายพันธุ์ฉันเนี่ยหายงานหายไปแต่เนี่ยชาพิธีแบบนั้นฉันเนี่ยอดูฉันเนี่ยชุ่มหายไปก่อนขนาดนั้นว่าฉันเนี่ยก็ไม่ตัวนี้เนาะอันนี้ chief minister นะหายไป sorry home minister นะหายไปแต่เนี่ย home minister เด็กก็ MLA ก็อันนี้ deputy CM ตัวเราก็ไม่ว่าฉันเนี่ยคนนั้นกันสุ่มที่หายไปก็ไม่ตัวนี้ก็สิ ambiguity ประชาชนจะพาอะไรแบบมังอะไรแบบมันจะมันเอามังอะไรดูดิมือเทียนชันเนี่ยแบบให้ดิมันจะมันเอาพาอะไรกี่ไปเจ้อันนี้ก็ไม่อันนี้ก็เขาจะยังรู้บ้างนะเนี่ยพาอะไรก็ทัดดูคลิปกันกูเคยยาวเลยแบบทัดดูคลิปสิ่งดูเดี๋ยวหันมาดูแค่เนี่ยเป็นสิ่งดูก็มัน identify ตัวเราบล็ก็ไม่ตัวนี้เนาะไอ้มันมีกุศลก็ทำบ้าจากพิจารณาเขาจะบ้า jungle แล้วพอ open ทำบ้ายาวีนุ่งไงนั่นทำบ้ายาวีมันก็ไม่ตัว criminal ให้ไปเสีย terrorist ให้ไปเสียลีมนั่นท้าไปยาดีให้ไป message มันปีกันแบบนี้อมวนตุ้งนั่นตรอกตันนะมาสิกี processes แม่ใช่มาสิตรอกตัดดีมาสิตรอกตัดดี bad governance ให้ด้วยเนี่ยคนน่ะอันนั้นไอ้น่ะให้จะสู้มาสิกีติ๊กมาร์กสุ่มตัวC ตัวบ้า A ตัวบ้า B ตัวบ้ามันติ๊กมาร์กตัว good governance กับ bad governance กับอันนี้สิกียำรู้บ้างนะ suppose เอาคนนี้ยังกันแต่เขาจะกี้แกนุสิยำมารู้เองมาสิกันได้ทุเรศนุสิยำมารู้เอง source กันได้เดี๋ยวถ้าดูกี้จริงๆเราหุ่มหัดไปดูได้เนี่ยมาดูกี้หุ่มดูได้คนหันด้วยเสีย timing ให้มันสุดเลยเว้นก็ต้องการจะหัดเกี่ยวมั้ยก็ไม่นู้คุย journalist ก็ให้ได้ 5W1 เอชน่ะเว้นอะไรก็ who ก็น่าโน้ตหัดลิเซ่สิ่งที่ question มันจะพูดอะไรไม่เอาเสียกว่าอะไรก็ which where ก็ได้แต่หัดลิเซ่มาสิไม่เอาเสียนู้ตักว่า circumstantial evidence จะอุดเลยมาดูได้ striking power น้องไม่เอาพอเป็นกับลิเซ่มามันการีเลยมาตุ้งการีจัดลีมาดูก็ไม่เอาแต่มรดกก็ไม่ทุ่มไม่โน่ให้ไปเสียยันโน่ well planned well coordinatedอันนี้ก็ fire power เลยแบบกังกูนี่นะอีจำมามีนเงาไปริกาไปดินนัตเต้แบบนี้ตัวดาวยังเฉลี่ยก็อ่างน้องไม่แค่กับมันจะเขียนนัตเต้แบบมาดูตาดีอย่างพัฒนา well organized mechanism มันนะ well organized operation ตัวไปใช่ขนาดงงเงี้ยให้ไปตัวคนขังเอวให้อาชีพ operation ว่า launch ตัวไปใช่อ่างมันนี่ตัวไปยาวนัตเต้แบบอันนี้ตาดีอาชีพ operation ว่าก็ได้ตัววินโน่ก็ต้องการตัวเงี้ยดูลุยยังการแต่มาดูกี่หลังนั่นจินตัวต่อการเราก็ไม่นะเขาจะพอได้ทีมมัน suppose NIC เนี่ยแต่ NIC เนี่ยได้สุดใหญ่แบบอันนี้ว่าสินเดสุอาจุ่มมาดูขังกันที่ใหญ่แบบ immediately ทีมมันทาร์กก็มาดูตัวคนตกด้วยเสียอัตโตปะอาจุ่มไม่อันตกนะเสีย result ตกที่พอได้มาพัมดูได้มาแค่บัตรเล่นน้ำเลยนะมาพัมเสียอันนี้ก็นู่น investigate ตัว IG ระ DIG น้ำเลยรออันนี้ investigate ตัวรอมาพัมจะใครรู้ให้กัน IG DIG เลยตาดีมีสิเคลียร์เลยเนี่ยแบบอันนี้จุ่มเลยจำแบบSI มันจะได้การเรามีอันปุ่งกันมวยแบบอันนั้นท้ายในอิหร่านตรงมาทำได้ additional DG ระ IG ระ DIG มันจะลิเซ่มีอันจัดนะบันเนี่ยแบบอันมีอันจัดแล้วก็ plus more capacity สุดเลยแค่โดยมัน direct DG the home minister ได้อินฟอร์มตรอปังกันบันเนี่ยนะมาดูกี่ไม่ยามดูอุรักตับสิได้คนเราจะให้ลิเซ่ก็ไม่ได้ตัวลิเซ่ประจานเปลี่ยนแบบดูไอเดียอันนี้ว่าคนเรา question น้ำตัวลิเซ่จับเปรียบสิ่งที่เราช่วยเราคนงั้นเราใช้ second option ด้วยก็ไม่ทุลักกันเด็กเนี่ยทุลักกันตัวมาดูมิดนู้อุศแล้วก็ยิงมาได้ยามชาตินั้นกินยังไงโอ้ยแบบมาสิได้ส่งตัวเจ้ากันเอามณีปุรีจะเลยแบบร้อยมันส่งกันเนี่ยแบบอันนี้มาสิได้นะให้เป็นทำจริงมั้ยเลยตามิลนาดูเสียมุ่งได้ทำยังไงเดียมโอ้ย suppose บุย Periyar movement 1920 से के हम तो मोई की मिसिंग से कोई कास्ट की कहीं होगी हाइबर कांसी से मी हेक चांग पदा इसे मियो ने उड़े ऐसे मैटे ने उड़ाने मसी मासनिंग तो खोंजम अदु मैटे अदु पाम सिंग पाम शर्मा पाम मैटे उड़ाने अम चांगे ना मणिपुर कैनम तब अदुना मोइना सागै जे लौथोइना मिंग सागै बो याहनदेब एडमिनिस्ट्रेशन नुगारना बायना इवन सर्टिफिकेट पीबदा दरकार लेते ना पाइ ममिंग हाइरो का अदुगे एडमिनिस्ट्रेशन फबो लौखलेब अदुना सुगुंबा मतांगसिददी इवन एग्जामिनेशन खंगे ऑपरेशन तबदा खंगे को थाजनबसे कनानो हाइदोक्तबिदने ममिंगसे फजना खंगदबदा फजना तब हुई थाजबदा सपोज इन्वेस्टिगेशन तबदा म थारोने कांगुम हाकने मादी मैतेनी थाजदी मादी कुकीनी मादी थादोनी मादी नागानी थाजदी हाइनर कनेब मदुगी मयामदो ब्लैंकेट बेन नमा मदुना हारप हाइदो इंटरनेशनल नी अरु तगदबनी कायना मोइगे तमिलनाडु गवर्नमेंट तवे कम हाइहंदी हेक हारप हेता फाब हाइ मा थाइजो गवर्नमेंट गी मीनी दो मदुगुम स्टेट नमा यामना डिसिसिव ओइबा लीडरशिप वांगबा अदुंबा कैलिबर लेबा अदुंबा डिसिजन लोबा गवर्नमेंट मा खोइ पामी मसी मैसे तौददी मणिपुर से इरांग याम थोगा मी सिमिनेगा याम थोलक पे या खचेक्शन सी थमजकी Okay.